de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con los grandes, que llegó la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera. Pozdravljeni, sva Goran in Maja. In sva velika oboževalca salse. Vabimo vas to soboto 29. marca ob 4 v Mariboru, da se nam pridružite na veliki multi-flash mob Salsa Rueda de Casino. Tako, tokrat bomo plesali kubansko kolo ali ruedo. Rueda, to je tisto crossbody lead pa te zadeve. Ora ne, to je dile que no, to je kubanska salsa. Pa ni važno, salsa je glavno. Ja, ampak to niti ni toliko pomembno. Pomembno je sodelovati. Tako je, in vsi ljubitelji salse ste vabljeni, da pridete in prisostvujete. Lokacije vam še ne bomo izdali, imamo pa dve za oblačno in pa seveda sončno vreme. Boste pa vse podrobnosti izvedeli v torek. To je 25. marec, kjer bomo imeli eno posebno generalko in zvadili vse figure, kako bo to potekalo v soboto. Zato prosim, v torek vsi tisti, ki želite biti zdraven, pridite na Jam, to je na Studencih, blizu Bumbar Parka ali pa bivši Utis, ob 21:30, kjer bomo zvadili Ruedo. Tako, se vidimo, da zaplešemo v ritmi salse. Yeah, vamos! Ciao! Con mi gozadera, Pa mi gente de Alemania, pa mi gente de Francia, Finlandia, Italia, La Habana, Belgrado, el mundo entero. Dale otra vuelta, chama. vengo de Cuba, Vamos. con mi gozadera. Vengo a regalarte lo que a ti te gusta, lo que a ti te llena, pa' que lo goces a tu manera. Kaj snemaš že? Ne. Snemaš. Vabimo vas to soboto, 29. marca. Čakaj, stoj. Se vidimo v torek in potem Nos vemos. soboto Rueda. Bye! Pa idemo In potem v soboto. ob 4. Se vidimo. Mali.